Ingdeng throkep ba sirkep wildlife week talon pon. Dolong ketangte ajok rat kisung. Education lapen socio economic aputhak chirok to gamai pedopon. Kardom BIRTA life pen elisami rupjali disopi non BIRTA ton pen arjuponixena. Dolamara Rongmarjong Cultural Complex along Ingdeng throkep ba sirkep wildlife week patumi talon pon. KNP Wildlife Warden Uttam Saikia pen chari ponsi ACF Prohalad Kro Dolamara Municipal Board Chairman Mongolsing Terang chetongdun.laso ahut lunsepi kache teronpi lapen asangho atum pen lun parju pon. Hanboka pen elitum BIRTA life appearanki Robinson Killing report. The Upper Deopani and in collaboration of the Forest Department, jointly we have organized 68 Wildlife Week. This is the closing ceremony. For last 1 week, we have arranged some competitions, drawing competition, essay competition among the schools right from Uttam to Pahar. So we have selected all that those who have first, second, third year position. So we invited them, we take them here. Then we invited all the organizations in Dolamara. So we decided to step out of Kaziranga because in Kaziranga we have been doing this sort of program every year. So we thought yes, we have to step forward to beyond Kaziranga and this Dolamara, what we say, this Kaziranga and Karbi Anglong. It is nothing but it's a single landscape. This has been utilized by wild animal of Kaziranga since long. So now also there is a movement of animal very frequently. Animal comes and goes to this Karbi Anglong. So it is an integral part of Kaziranga. Without the support of Karbi Anglong, Kaziranga cannot sustain alone. So we have to build up relations with the people first, then with the animals, and we have to create a very conducive environment for the interests of the wildlife and for the interests of our some rhino and other animals. So this today's program is full of entertainment, full of messages, and we got cooperation from all the local bodies of Karbi Anglong. Yes, we are happy. Department that falls under the matter of wildlife. So far as we know that there has been no compensation of the victims' families. Yeah, compensation is there, but in present context, yes, that rate to be reviewed. I think this has been already taken up by the government. So there is a system. We are doing it. We are giving it to 1 year, but it's a government system. It takes some time, but system is there. In Karbi Anglong, it's all forested land. Maximum forest exists in the Karbi Anglong only now. So where there is a forest, there is a wild animal. So elephant is not new thing. Elephant has been here. Now because of our population increase, yes, we have a conflict. You can say conflict means interaction is frequent nowadays. So that is the issue. But you cannot wipe off all wildlife, all elephants for the sake of your survival. No. So we have to go along. You have to give some space to the animal. You have to run your business also. It is a national and tiger park. এই পার্কখনৰ কোনো এলেকা নাই। তো কাৰ্বি আংলং জিলাতে কথা নহয়, কাৰণ তাৰ এটা গড় আছে, এইটো কাৰ্বিআংলঙৰ গড় বুলি কোনো কথা নাথাকে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ লগত এটা অংগাংগী সম্বন্ধ আছে, আৰু এইখিনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এটা সময়ত নাছিলে কাৰ্বিসকলৰ বিভিন্ন আজি সেই পৰিৱেশটো নাই। এটা সময়ত আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ যে বজাৰতে পশু মাংস মুকলিভাৱে বিক্ৰী কৰিছিলে। বাঘৰ প্ৰমাণত আমি বিক্ৰী কৰে শনিবাৰে এখন বজাৰ বহে।
Socio Economics, बहुत 40 years back of an inquiry. There was one program on wildlife protection in 1972. I ended up Nasi the Dark Scale in Nasi. And this was starting another thing, Highland Class. Deopani MSC constituency angkang Upper Deopani along Deopani alang retak RCC Dolong kikim kerang ponji apan sai ke claim kedam pangcheng pondo Sita non puta kikim kerang patang pon pedet laso jok lokachar laso maratum school college kedam kevang lapen radatum hithi borwa kachelat sung piglo lasik ke AAC CM Dr. Tuliram Ronghangpen laso Dolong kikim kerang kapetang ponsirak jiapan Hadagaradatum tuning report. Hanjang lang supen bisulekte report. Lakha sirkep armeng constituency along rong krip hoarong risoi jang lapen sarpi sarpotum apan pangrum si education lapen socio economic kaprang lapen kaching turpon thekje phaman char chemprise community hall along chirok togame pendopon bangso melong char chim cleared up club meipu babuing lengpen mai chari ponalong man peng aluhi sarpo aman pen chetongdun.laso laki bor singing hi science demonstrator government college of teacher education Kokrajhar Moniram Ronghang People's Initiative for Rural Development Designation Executive Director Dhonisom Lekte Advocate Difu Court Jitendra Harizan Vice Principal Kopili College Biren Singing hi Kat News Bureau in Chief Lapen ke Ongdung ke thei ke dingatum chetongdun RD chipidun rinti Labang some cheng chaprang monde apargalong chikimuk padopon bang some long man peng lapen chophalu hi tumpen ke than ponke methang asomartum toklang paprang dunji pulote apia poto bor idunanji lapen apor chipidunji pisi ningji pon lapen sai tikia mositame amethang penjongsi ke claim kedam bor I lapen claim pon pame me pulote paprang dundelo lasi kaiketa ke claim kachipadu kenang sokpusi ningje pon lapen bangso long charche maro ameka banghini ramson phangcholapen babu terangatun apan amethang asomatu apan doklang kapacharli kabor ilapen sai kam ke claim pon ke thega jo alang litu mapan borsing hipen parju padopon west karbiang longpen joram kathar report kadang orang tapi ni lada charging fee saya kata along lada isi apor hot ni kan suri ni rapo aning kan hot lada isi ni ki dua din along pini lada ke dap club pen aterang pen lada loka charle la pen ke chuki chokama mo so pachirok tok mai ke padu along alang itu la son mai ke padu no na por hot akinang sot pumat pen alang itu la ki dipon net niklo la sini lagi puji bang ke lalo la hello loka charle adi manara bang ke itu hajar le puno lada bang ke mit hanga natna masi bor ipon rapen nanji lada ke ni tume dugok le la tumke plang ole la cipang batam nanji alama masi abi lo kachar le long ke jong hit dum no jong hit plang no kachar le bang jong se lada ke bor ipon ne polo dang ke lada ke na hokta le dum jong hit du ka tum pusita me alang le tum bang jong se atia pu tum pen la pen kachar le bang jong se bor ira pet lo polo dang te lada kang ke anso se ka paphang no dia phan ke ajakong do la pen ke majok kana khang ni nasila isi biara lamba ke la hello ka bor I bang do vek nang ji bor I pulo tang ke na hokta le din ni lagi ka charli na do lasi ka chutti kia na pursita me la pun at bang je semen pe parok jang khong ar phek la pen han sumigo pu bai li to me la pun at ba chini lasi la so ka hok mo ko samsi anso se ka tikia dang pa thejima la bang si li to bang ke anso se ining ci binang ji la pen claim pon nang ji la sila so ke claim alo kadu ka beta ili to magai government han chikichot bate loka chale na government nom sila nang pipele la bang ili tum chonghong nang ne methang pe ramasi la bang ke claim pon nang ji kali polo tong ke government tong ke isi apor hot bate isi a limit do la to
la sote yom si ilitum bangke hala chonghong dun chot pulate na habo lelelo a uwe pen sameli tum monelo la si isi la pen isia uwe hojong si ilitum ke charle hanam si sacrifice mate ilitum che paduk krup kali pulatante uwe thong chepon uwe pharon chingkuru lelo la helo isi ve dele pui bangke lo na sa chingkuru pulatante oso mar la pen kaduk veta parents atum kaduk veta che paduk technology che paduk krup nanji la silam chot dak charchin prisek national monde asomir birilong education socio economics awareness laso a program ni tumke denginang kok alam thebang la puson helo ladak li tum lapu inglong hawar mate inglong rat akar bi tum penangan lokachar li tum aphai dolo ponsi tame ajhak lokachar li asomar tumbangke la hem akam ajam pen chenglok mane apor pen kapurhi he lapen penaan purhi lo te okok lapen kapurhi ko ana class malaso abilu teng pen akam cheklem kle lapen penaan araki kicho doma ke mong hor ki jun la son ta pinaan inglong habar thuk klang jai dokok lasi non ni litum la jongyung det ka chipu bangke ni litum ta men ka chipu ta chilang no dakriti lasi ini litum la karbiatum ake the ka tum do talented la son educated person tum do lasi ni litum pini kokurajar along lecturer sir hi sangu bossing hi ke hai lapen litum advocate sir ds lecture ke hai lapen la son thak organization son organization along kam ke claim dun abang phu akor te la pe man peng do abang atum phan ke hang yalam the la pohlo alang litum chuhang pe alang litum wang lo la pe alang litum alam the along pen pini ladak ni litum la bang so along klam long nang wang pen la bang kapur he tum phan sita me socio economic chuki jokoma musita me ansu se kapaching thur la pen ansu se muni tum phan mesen aning ke thapen kapapur he la pen alang litum akai ding pi arjon sita me ba society a farman sita me mesen pen rat det pen ucherap chito pen kam ke claim rap la soja kong ke wan su thegi mine pulaso kama thada maposi pini ladak icl bangso program ke ni litum ke deng pon alam thege la helo litum pini la bangso program long ke deng pon mate ki bi pon ke la ke phapone la rong krip ho bak do rong krip ho ada ahin an sita me lang litum ki tongdon perlo lapu arong amen ke lapu lo put taseng mugindor lapen chirim phanglangso lapen pung tirong la hai thu tuman sita me lang tum wang pendak nang chitong lo lapen ladak nang chitong don alang litum lage litum pen patir pi ponse lang litum khobor BIRTA pi penalang litum nang chitong don lo lapen ilitum lapu jirigendeng arpak ra thu ko alone kapa pi hup lapen begwar pek lapen school ki dun tu mate tok lang achar lidun tum posita mi penangan drop out mate kachington ko gatum do lasi la hai hoya phuthak ilitum aphan bidi sere nang ke bi nang apa pi phan si nang pi mate la hai hoi lam lun sita me alang litum bidi sere nang pi mane pusi ni litum jo hang pon lo ilitum lapu amreng penar pak mate jirigendeng hawar sita me ilitum ko anlone kapa pi hup do pik lasi la hai hoi school student atum 8 9 malom por he po mate 10 malom por he po lang litum hem chidu kok sai chuti ki po thang na thek the kali pulut the achora ru mate buche son se po la pen po do i oi na hok ta lele lasi la hoi bang la pu ba non ke bangi bang la pu son bang chok chelo pu si ni litum bang ma tha pon pen rong pen chengwai pen club pen terang pen chengwai si ma tha pon pen la so program bi pon te mi mane pu chengwai pon pen si ni litum pathik pon la pen pinier ni bi pon lo আমার organizer program রয়েছে এই program education and socio economic development program প্রথমে তো মইরা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর এটা বাণী কব বিচাৰিছো be educated be united and struggle আমি প্রথমতে শিক্ষিত হ'ব লাগিব তাৰ পাছত ইউনাইটেড হ'ব লাগে আৰু সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব আমি যেতিয়ালৈকে শিক্ষিত নহওঁ তেতিয়ালৈকে আমি পিছ পৰি থাকিম education এটা এনেকা চাবি আমি গোটেই ওয়ার্ল্ডটো চাব পাৰিম education এটা এনেকা চাবি যাতে যিমান আন্ধাৰ হওক পোহৰ কৰিব পাৰিম এইটো একমাত্ৰ education nang tum jak chitlang oi ni
pena la kisera music asana no cuma fiat kon ni iklim ya kam ni dia porhiji porhe ko atum mati ke lagi man ni ndo bangsa la kita tu la puduma amir ke inghan long nanti ini dia orang bang kapang paling langkah besar sahaja lagi salah soal besar lagi tapi orang tu orang tu mana lah Pine Birta lapon sikang ton poniglo like bompa Birta live